I begin by posing several questions meant for self-reflection. What kind of personal narrative are you using? E ha te huru a amu whaatia e papa ino to oto hiora a. E a wharo e te pirihi o anei ta oto e whaatia nei i rutu i to oto a amu. E hope anei to oto a amu i te wahai i hamatai te rere i to oto whare i te reira. Te vera nei o te riro e hi ora i rutu i to oto a amu o te whaaro o i tumiti anei. Te whae te papone au e o te whaora te tumu e te whaoti o to tato a amu. E ani ane o tau i ana i a riro e tumu e whaoti no to oto a amu. O ite o ie te omuar a mai tope ar a maira. Nā nei hamni tere e te whenua nei. Te hin anu nei o ie ho i tātou i te whare ia nāra e i tō tātou nā mitu i tere eira. Tu o mai o ie i te mō mea atu ai i tu i tātou e te hin aru nei hei ia manu i a tātou. I tō oto hi or a, e hā te tap e a oto, ia whaahoi i tō oto a amu ia nāra. E whaatea tātou i tā tātou mauira i tātou mitu here i te ora. I te o tō tātou whaora arwha, ari eti i te o te pahono i tā tātou mauira o te varua mai te eia, o te haapapua nei te praumau. No te mea e uhipat varua mai te ena rato i taho e mau e te mitua i te ora, e ia i tumitia o iti e tātou e mea papu te mo whaitera a te varua mai te eia. No te hae i te temo teme te iani tātou i te ani i te huru tauturu i tō tere e. E mea narato hoi i te varua mai te e te praumau e te mai e a tātou nei. No te tātou e hamarira uei i te ui, e ero a te pahonor a. E hoa te ite e whaitiana o i te praumau. Penei e no te mea ai tato tātou e whaaro, no te whaat i te pahonor a. Penei e no te atanātura i rutu i tātou, e tai ai tātou i te uhu atu i te mō mea atua i rutu i te whatu. No reira pā tātou e ma e tia i a tapu e te aamu tātou i papa i, no tātou sho, te ho e papa i a au mai te e, no tō tātou a amu o te orinin e hi e te whatutumu. Ai te tātou e hin aro e ui te wira a e whar i te pahonor a te ore tanu mai te e te a amu tā tātou e papa i nei, no tātou hio. E mea papu e te pao tātou o te papa e utu i tō tātou mo a amu, mo tamtar a o te hamet i e tātou. Trara, ai tāni tātou e ui pehanahana o tō e a amu, tā tātou e tei o nei, iau poti ana e, te nai ao, i roto i te aror a. I riro te mo tamtara ai tuha a mere no te mo a amu wauru he e tātou. Te hamono mona te hope e ore, te tur e te whaar o e te au i whaat e hia. Te mo aror ane he, te pap e hia tui tō tātou a amu, o te mea ia, e hawhatatane a tātou i te whaora, e o te hamit e nei i a tātou, a riro e tātou mai anara tūru. Te manui o tawitein e atoria, ia aro ia i tu e ata e rātu te rira. Te whaati e au mai te eno tāwitau o tu ira ia i te tau o hap oi o ia i te mamua. Wa hapna o ia i tona whaorat a i te mō mamua a tona mitua te riona i te tapa. Ma te turu i ini e te rera mau uhipa i tuito, o amui mai o ia i te whaar o, e te tuito no te weishu i te atua i a pap i tona a amu ma te praue. Na Yehova, na te whaora ia u i te riona i te tapa, e whaora ia u i te rima o te rā whiriti. Ma te ai ia weisho i te atua imua, ma te whaar o i te varua mai te e ma te weisho i te whaora ia riro e tumu e i te whaotu no tona aamu, wa vitoria iana e wa whaora i tona nuna. Pero tumu te o te ti amar a praumau, o te wahur ai ana tātou isho e pap i to tātou aamu. Trara, te te einene nei e tumitia no te whaahupi a tātou e muhi ana te atua, ma te penitara i wha o he i tanarima no te papa i te mea whaahihia roa. Au e rā wainene o ia, e te whaahupi ia u, te hoi penitara pararei e muhi a i tanarima, mai te mea e whaar o tau no te waisho iana i a papa i tō u a anu. E te terato e atu hi or a nene no te wahi or ai te atua iau putia. No atu ai te oia i nono i tu e a amu whaatia no te paruru e te whaheriri ana, wa whaahupa oia i tona whaar o, ma te whaariu atu i te whatura. Wa upua hunau hamana ia mau te mo atiuta atoa i Peritia. O mori te teino te whiti o e tetera, i te ara i taua upuar a inora, papa i atura ia e tetera i a praprauru i te ar ino te ora o tona nuna. Pro atura e tetera i anae, ta atano te hawhatatai te ari, ma te ora e te tauhia, e riro ia e te apuhia. Trarai i tui tona whaar orhei, wani ui i a mortei, i a haputuputu i te atiuta e i hapeitum anona.
E hape atu o vau, e mo i atu e unei i te maa. E here a vau i rito i tiar ira, i a poe eura, poe no atu vau. Wainene o e te trade ratio i te whaora, i a pape i tona a amu, no atu e nā rito i te hiora a o te ao tahuti nei, e riro pā te hope ar a e mea oto. Au era o whar i tiar i, ia e te tera, ora atura te mo atiuta no peritia. Te wehora ai te tua i upotia, ma te weisho i ana i riro e tumu, e whaoti i tō tātou a amu, e ti tautere ria tātou i hapo o i tanu mo whaur a e tu mo whaur a. Nā tui tāpo rai mo whaur a e i tō tātou mo whaur a, e matara tere ni tuture ia, e whar i e tātou i te heur anor to mei te waro mei te e. E mea nā tui te mo whaitera a te waro mei te e, e te tātou i tiri mo te whatu, e te papa i rai tō tātou a amu e o tātou. I te awe eno e perera, piti tautene piti orumaho e wan, tō tātou perewha, Nelson ia tātou. Ia whiruri i te mea o tā tātou e rawe, a heri war hei e tō tātou whaaro ia i tumitia. Ma te whaaro hei ia i tumitia, e ui tātou i te uir a, ai te tātou i te pahonor a. E ani tō tātou mei tua i te ora, i te ua o i tumitia, ia whaatea mei tu e pahonor ai i te warua mei te ei, o te whae te papu i te praumo. A heri whaaro hei e tō tātou, e ui e tātou i te uir a. E murisho e nene tātou i te whae i pahonor a, no atu ai te treira e umei te ei i tō tātou a amu whaatia. O whae te preti Nelson nie, e whaar i hei tātou i te whaaro, nā ratu i te rawer ai te mea i te taur hei nei i te whaaro. No reira e ani pāte ho e nau tātam tamar i ore ma te whaaro, e te ane i arau i a whaamui tu e tamar i, e weini nei te whaar i pahonor anu atu e, te ruto i te a amu whaatia, ta rau i papa ino rau e hio, te ho e te mei ona te whanau a. E ani tu e tata whaari, mai te mea ua tei te te meno rau no te tawini tu e mitioni, e weini nei i chari, no atu e te a amu ta rau i papa ino rau e hio, o te whaarhir aia. I te rimaraw e hupa. E ore rā, e riro te pahanor a e aita. E i te raua, i ruto i te maupene hopea o te rau a amu, no te harau i whaea morod i e i te whare. E ani pā tu e tauri e ore rā tu e tamahine api ma te wharo e mea fofu a, e anei ia whao i te motu arau e arara i te hapi ira. E wainene i te pei te omuhumho o te ite mai te iro e te waro mai te. No te ha tātou hin aroe i te whaora. Ia riro e tumu e i whaoti no tō tātou a amu. No te mea o i te meit e o i tō tātou pūoi, e tu o i e tātou i te mowhai e mērhi e tātou. E nen he o i e whaariro i e tātou e tāwita e orira e te tira. E trei e hamit e o i e tātou i e riro mai anara turu. Te mau mea o tā tātou e whaoti, a hipo e tātou ma te whaaro mau, o tā puir ai i tō tātou whaaro i e tu me tiara. E hata mea tāu e rawe mā te whaar or hei atua. E weisho wai te warua mai te ei. Iar e te omo man o atoa, te omo prau atoa, e te omo peu atoa, mā te ite e o te whaora te tumu e te whaoti o te au a ami. Mō te e te mutu hene, ho e matahiti nāmu atu wau i tō tātou periwhata here e. E hina arane o to e weisho i te atua i au poti e i te o tō rara. E hina arane o to e weisho i te mōmea atoa, tāne e hina aru i au tu i arawe, nā muaro, i te te atu mō hina aro. E i whaoti no to o to a amu. I tui ta po te ruo te hapi ni tātou e tia tātou i mo i te aro te atua e hawahi e tātou. I tui te mauputa no te ora, i au i ta tātou mo ohipa. Kai waiho tātou i te whatutumu, e te whaoti a papai, e o tātou i tō tātou a amu matu waisho i te tiara, o tāne hin aruna i a tātou i a hauti, e mata mo i te tia tumo titaura. A waisho i te mitia i a riro, e tumu e whaoti no tō tātou a amu. A waisho i te waru meit i a riro, e ite no oto. A papa e tu e a amu te nia i a oto i te e a awharo. Te whai e whaho ina i oto i te oto whare i te reira, no te oro i mo i te aro o te atua. Turu. A whaati e tu e a amu e i te i oto i te rei i te vetear a. A ui te uir a ai te tau tu e pahonor a. Ma te ite e whai te hua mai te atua i tona hina aro. Ia oto na, nā roto i te warua mai te ei. E a amu whaati ato oto non e te whaaro. Ma te ap e te oto hior a, te whaora o i e tumitia. I te o i e tumitia. Amene.